Kuble ya pi waro ki pralog ki we ya pat ya kani ka video ki khubor ki wakwa open snyau chapi wa viral I video wa le klemakor wa ya rickshaw ya ka khanna kan thai ka wadang sansnem irta uyi o ute ubro we heywan ini wajia te ton pat ya kani ka video hado wakut khanang wa yo tip I wa sakhet we yo ile ye wa le klemakor uti utamen ya kani ka khanna khian te yukrum de open slam ton sedang direct jeki khubor Ha iwi ne ijia wa klem sarom iwada jia ha Saharanpur Uttar Pradesh hei wada MUI uwa ya rickshaw uwa nyau pausos ne mirta uwa da tip pertui kam Gurfan Ahmed de MKT uwa le klemakor ya ka passenger yong o ka wadang sans ne mirta kani ka video ka wada yo na ka CCTV camera da klan bhako viral hakiran san social media kamaman kate hei wada yo iwa uti ubro da kit uya kate ka khana sans nem hakarik sho yong o neite wanda sange u hei tha walangam bru langam kari depte here una rickshaw katkam ki khubor wada yo da ongwa uti ubro mtip waneyi idaw sange u hei ti ithaw we chaiwan lai u hadin wada here una kate ka rickshaw tangwa na kani ka video ka wada yo na ka CCTV camera da yo ye jinglong po ja yong o ha kani ka video da yo ile wa hadin wada here uti ubro na ka rickshaw depte lai u kate ka khana da sinthia we da dem ko hajrong kate ka rickshaw hadin wada wan biang uti uya da yo wa pankhai uya ka na wathia depte kalam uya ka neite wan man da yo uwa membru memkari de walai hete ipor dasdang uwo le klemakor de wa kisbor ya ka haktin Tegi perlok uwa maya perkat dapi da ubru uwala nyau pau sans nem irta dang bait uwo le kamte ya ka khana ka wadang sans nem irta sachisin ka wadang sans nem irta heiwa lada ya barchau I irta yong o wa kate ka khana da ya hap wo kam ksu uya ka tangwa o wandang bait uwo le klemakor ya ka kamte Tega jingsnen wayo inagani ka khubor to mhoi uchong kari kulumar kat wayo lada hejan hejiale hab yang hapat bah ida ka wayo changan kanang wayo light na iwan ichia wasnyausi kham tam kat nisngi wasi perthai te du kini don hi khuble chibon yachem wan I haki khubor wadawan